Okay, we're back. And syempre, lagi nila tapagayam yung Manong June and John Mark. Dito lang nga po, 104.9 XFM Santiago City. Exciting. Correct. At tumatawag ni Nanay Belen, kaumati live ta. Kaya sagot mo lata na. Okay. Hello. Bakit ala kayong YouTube? Wala po na, i-upload ko pa lang mamayang gabi. Kasi nga, lumipat kami ng room, ng kwarto dito sa XFM. Mas maluwang na po. Yan. Ayun. Akala ko, nasira na yung cellphone ko eh. Wala akong makitang YouTube nyo eh. Anyway, live na live po kayo ngayon. Naririnig kayo ng mga may radyo, siyempre. Kaya bumati na po kayo, Nay. Ala, talaga. O, binabati ko mga tiga-Kawayan Isabela kahit hindi sila nakikinig. Mapapanood nila, Nay. Sige. Mapapanood nila sa YouTube. Yes, upload ko na lang mamaya. Okay. Ala, oo. Sana na kung nandito sana kayo, nabigyan ko kayo ng imbutido. Naku, yan na naman po tayo. Di bali, Nay, may pagkakataon pa. Oo nga, ang dami kong ginawa, 20 kilos, ang daming order. Nailipat po kayo dito sa Santiago. Kayo na lang kaya lumipat dito sa Santiago. Okay. Oo nga. Any request? Sige. Sige po. Any requested song, Nay? Ala, alam mo na yung ating kwan. Paborito. Yung paborito nating kantahin ni Eddie. Opo, sige po, Nay. Salamat. Salamat Okay, din. bye-bye. O, kumusta na kayo mga tiga Santiago? Opo, bye-bye. Okay May po. mga pisan din ako dyan sa Santiago. Familia. Pamilya Santos. Ang dami nila, ha? Judy Ann Ang dami. Santos, Vilma Santos, Jimmy Santos. Hindi, mga Santos sila dyan sa Kuwal. Sa may gilid yata ng Lasales. Di ko alam, baga. Ay, matanda. Oo, sige. Sige po, Nay. Oo. Okay, bye-bye Okay, ulit. kumusta na kayong dalawa ni Jan? Okay lang po. Kailan ba ako makakahigop ng sabaw? Nako, yun lang. Tanungin nyo kay John Mark. Jan, wala pa ba tayong pag-asa, anak? Wala pa po, Nay. Mag-antay lang po kayo. Oh, malapit na uli ang birthday mo. Pang ilan na nun? Wala ka na sa Wala pa, kalendaryo. tagal pa po birthday ko. June. Mali. Ano ay? August. Ay, August. Oo nga pala. Ano, kalendaryo na ba? O... Hindi pa. Meron pa? Meron pa. Oo. Noon 28 ka, noon 29. Ngayon magte-30 ka na. Correct. Oo. Wala. Ang galing ng aking memorya, no? Opo. Sige. Bakas nang lumipas yun. Sige Favorite po. niya. Okay. Sige, bye-bye. Bye-bye, Nanay. Sige, Nay. Bye-bye. Ingat kayong dalawa. Opo, bye-bye. Okay, that's it, Apo. Bakas nang lumipas si favorite na, di ba? Kaya nga, Diyos ko pa napagpuka-pukawan mo nito yan. Bakas nang lumipas, saan located kaya yan ulit? Ito kaya? Yung tiyaglalaok ko nun sa? Huwag ni Jai. Yung tiyaglalaok. Paglalaok. Walang bakas na lumipas dyan. Ay, wala ba? Dito Ay. yan. Bakas. Mga bakas. Mga bakas na Wala. lumipas sinta. Mga NTM. Ayan o. Wow! Okay, ngayon para kininay Belen of Kawayan City. Iti agararami iti best tasting longganiza and embutido apo nga alalaan pa iti gobyerno provincial or orderin di provincial officers. Taman lang kinasikat. Kapag ikaw ang umibig at saka nasawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ay siyang tulay at
sa puso mo ay baka naisin mo pang maglaho sa mundo. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Okay, that's it, mga bakas ng lumipas, footprints in the sand or the past kung na nga po ato kay papanan na. Okay, ano pa ito kaya dati message sa dita. Good afternoon sa inyong dalawa. Ada yun, yung alak talaga nalalayan ka talaga picture. Any message for barbecue? Dito sa nabangit tatadumdum ngigdata radyo na DJ. Go ahead. Yan, good afternoon, DJ Barbecue. Kagabi, wala ata siyang program kagabi, no? Sunday ko naman, Saturday night, di ba? Hindi nagpo-program ang Friday night, 6 p.m. hanggang Saturday because yung of the religion. Natin kantaam. Conforme. Medyo antay pa unay nga na Kanda City. Carabacog and Tiagong Teo nga nagdakaw. Tapos naglamis pa, yawanan na. Okay, at least garamit ka ti love song aron yan. Okay. Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I turn around, you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever.
baby, I'm amazed by you. The smell of your skin, the taste of your kiss, the way you whisper in the dark, your hair all around me, baby, surround me, touch every place in my heart. Oh, it feels like the first time, every time. I wanna spend the whole night in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Every little thing that you do, I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, oh, every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Okay, by Lone Star, this Amazed Amazed. Well, going back to the messages, pero unti makita ang message sa unti internet. Sorry. And the incoming call to ta. So let's malawat na titawag from 0576. Good afternoon. Awamangag. Hello. Hello, sir. Yes, kumusta Uncle Libid? Oo. Kablawak man ti napunar nga karuba. Dagi ti duha napunar nga gangkal. Oo, nagmayat. Nakunar. Okay. Napunar. Napunar. Nga lalaki. Ay, napunar. Napunar nga lalaki. Napunar. Kaya nasaan dakkel, hamad. Napunar sa awan pagkapilawan na, sir. Oh, maya, napunar. Okay, nabarbaru mga kwatatan. Dictionary may. Napunar. Okay nga raw, kung mablawan, tinapunar mo, nga tumutawag. Wen sir, kablawak man ni muna-una iti kitay apok iti Biskaya nga dangdang kata isiyan Saisan Libed kini nanang na ni Raquel Libed Taberna kini Ilong Libed Severino kani parik mga Camilo bagano agimon tamanan Camero kini Candidas Joko ni Flor Bulaon kini Elmer Joko agdangdang kata kini Nyolak Sagipad kini Kijol Asuncion iti Nagilian Barangay Flores anarimaan nga terstreser kini Mais nimbag na daw yo kan kasamot kini Tauring Eugenio kini Olivia Alcantara iti Nakar iti Liasan Guillermo kini Kaloy Asuncion iti Tiage iti Olivia Alcantara dan kasamot nga kablawang kayo kada kayo mapadang agdengdengag iti nagasap nga aldaw iti tunggal may sakada tayo ket ken ladarisay nga aldaw
ket kasta nga rod iti sagot ko tunggal may sakada kayo sa bigat. Oh, talaga mga pangkapitan. Yung binalikas mo. Pangkapitan. Kualang sir, may saklang Barangay Lupon. Wan ang kay gusto wan ititirada na kasla ate kampanya nga kapitan. Uy na sir. Pangkapitan. Okay. Nag-file ka din, apo. Wan, baka kaya mo tag-file, suportaran da ka. Wento mang tedak mang kwanto tiwati political jingle yo no kayak. Wan, sige nga ro, good luck, apo kapitan. Apo kapitan, rogendan. Yan. Nga kapitan. Antay mabalik siguro. Ngam tiko na ka grupisak man sir ti kanta. Sige tay baro nga yung komposyo, no da baro. At dati mailiwan na. At baro kanta ni Jan Mark para kanya ita. Fine. Mailiwan kami nga dungag iti baro nga kantayo Sir okay. John and Jan. Okay, thank you. Okay, agyaman mat. And no kayo apo ti baro nga sonata ti FDD, DJ Spotify and ako apo, DJ Spotify and iTunes pa ilaeng. Kasla ko ba DJ Ping. Amo mo Ping ba dong? Makanta? Ping. Ping. This sim... Napataksan? Hello, dapat may isang tawag. Hello? Naika mananay. Apaw. Hello? Hello, Manong Jun. Yes. Kumusta kayo? Okay lang. Awan iti YouTube to tayo sungat tila ta live. Go ahead with your greetings, ading James. Umuna sa amin, kabkablawang kayo mga natinaimbag na malem, kadagiti amin isakap di XFM. And syempre, dali sila katuwag sa mga tuwan mall. Ni Risa, ni Irene, ni Renato, ni Crisanto, ni Lorenzo, then ni Christine. Dali katuwag amin dito beauty cave, ni Ma'am Krishma, ni Ma'am Celeste, ni Ma'am Kisia, ni Ma'am Perry. Then itinig mo yung Farlord, di taga-itid si customer ni Kuya Ronald, tapos ni Lala, ni Jasmine. Naka-monitor da kayo, taktakada kayo dita. Wow. Yung bakayag da kanya at pailaeng. Oo. Pero na kami, sarado kami tata, pero nagigigayam ka kadwa kay Beauty Kid, naka-monitor sa namuan na nga tumautawag kada kayo, dinaminggo. Sige. Oo. Then siyempre, dahil kakapag yan dito Kawayan City, family Iniego, family Basilio, family Asio. Then dahil kakapag yan ni Mrs. ko dito Alicia, family Pega. Then amamin natin nga kakasensin, kada uncle na apong matisan, ang kamuti lang. Sige nga Rod, sige nga Rod. Agay kwesa ka man Manong John. Go ahead. Nangikwa dyan kung taga yung ting-ting kate, ispayat ka man nga manggigan ka man na mabalbalin, kinatatal nakabalin. Wait, padas. Sige, ipanggil ko tayo sunata nga ping-ping. Okay. Thank you, Manong John. Thank you too. Okay, kaya ipangagtaman din sunata nga ping-ping, babae ni ti Spotify by laeng. Siyempre na, mo ti live ta dito. Mo ti arrangement ta pa laeng. So, ti pa laeng Spotify. So, no, once again, kita barbaro apo nga sunata kat hadi jay iTunes, kaya hadi jay TuneCore, hadi kita nga sunata may. Ayan, kat kung berukan, so mabit laeng. All ko na nagat. All ko na di all ta. Si discography. Ayan. Ping.
la dalya ti kolor na nagmayat apidilen ital megpay ti kalit mo nuin ka umisen nagmayat isagit-sagit ramramay patit-patit agallo-allon pam baramtunti agpurngiit jak tulagam den si kaket mapasangit dinto ama dalanan ta pingping iti luasit ping pirip piping ping pirip piping ping pirip piping ping pirip piping ping 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 kasta tikan syunek no di nagpaayen ping pirip piping ping 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 Ngem pay ti pingping akanayon nakalemeng at sinumbangir ti kalignaw jay bukot ngem babaen mabalin sipaten mabalin pay apidilen mabalin na peke-pekelen ta agasawatan tumeten ping pirip piping ping pirip piping ping pirip piping ping pirip piping ping 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 kasta tikan syunek no di nagpaayen ping pirip piping ping 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 Intun agasawa ta at dapay maysa sorpresa atay tupingping at daimeng na kalamuyutan apingping at da siyak absorber na nga intun nina makita ipukaw punto tagkanta iti ping pirip piping ping pirip piping ping pirip piping ping pirip piping ping 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 kasta tikan syunek katarum warken umuneg ping pirip piping ping 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 Okay, datang artista natang napalwan ping-ping, masarakan iti Spotify, iTunes, and other e-music stores. Nga datang sublita kiti pagayam yung kalpasan ti sumagmamano apalagip.